برا بتریا او نخوشی تینا دف منو که چونکی موسم بدل بوی زوستان هاونی بوی زوستان برا بتر نخوشی تنگ نفسیه نه امد بجنی نخوشی هودانا مسئول بریت هوایت بچیک برا بتریا افجور نخوشی دف بچیکت کم ترج دو سالی پیدا بیدن برا بتریا او نخوش کرکن برا بتریا دفوانا چت بیدن ید شیره دیکی ندن ازاروگا آن جگار کشت مال ده هبن آن مالک گلک خبصا بیدن آن نف هکود بجن انوارمنت کا پیس بیدن آنجی او بچیکن اوت مثلا ایش دوم دریش هن چه ایش درینه چه ایش سینگینه برا بتریا اول دفع وان جورا بچیکا پیدا بیدن اینیشان وان وی جورا نخوشیشی چنه وکی انفلامنزایه دفنت بچیکی تدخوره حرارتا هی بين طنبونا لف بتشيكي هاي كوخكا هاي حسب سيفيريتي أمد بيجينيا في إيشها برا بترياجي أف إيشها نخوشيا كفيروسيا تقريبا حفت حدا دهرجا شو لخد كاتن وبشتهينجي أبخو هكود بيجن مناعتا بتشيكي هاريويت كاتن كو إيش في نخوشيا رزقار بيتن دكال هكر مثلا أف جورا برا بتريا أفجر نخوشي الفيروسينا حفت حتى الدهرجة أبخو مناعة بتشيكي أجر ياباش بيتن شيردانا بتشيكي أجر ياباش بيتن تشيتن السيرفي نخوشي درباز بيتن بس انك حالات هين ام محتاجين ام داخلت كين مثلا بتشيكي ايش الدوم درجت هين وهي نخوشيت سنجينه نخوشيت دلينا ان مالات بتشيكي ياديره ان ام بينين ديكو باب جلك نت كيرفولن انج جلك تشابه والزرو كوانانينه ان منطقه جلك ديره مثلا ان بهن طنبوناوي جلك اكسجيناوي هات يا خاره اول ديف دجواريا نخوشيت مينيتن اگر نخوش مثلا بس هاگو بجن دفنه هات بیت خاره بین تنگونه که گلک گلدانه بیتن اکسیژناوی نهاد بیت خاره مثلا تشد اف نخوشیه هما وکی مثلا حرارت که بسیط بیتن درمان حرارت بدن مثلا آن اکسیژن تشتکی بسیط بس هندک حالات هین ام محتاج بین ام نسخه داخل کن وقتی ام داخلت کن ام هر اکسیژن هندک انواع تبخیری خاصن ام الدینه وکی دیشی دیف که نساخی جهه هجمارا كازورا وانجورا في جورا بين طنبونه وفي جورا نخوشي روجانا سردانا نخوش خانه هيفيت كان هندك شوانا ام محتاجين ام داخل بكين هندك شوانا جي اكسجين وهندك تبخير بسيط ام وتشت كين وام علاج بود نبيتين وفرد كين ماله تقريبا ديف روجانات مينيتن راستي هندك روجا جلكيا تجيه هكو بيجن تحت مدو دول سرن هندك روجا جيا باشه بس حاليا الفي موسمي نخوش خانه ما هيفيا تجيه يعني تقريبا هر تحتكي دون ساخر سربه وبرا بترياجي حالتت ما طنجة نفسينا